I bok ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati ovu veoma popularnu igru koja se zove Among Us. Prošli kanal mi se zvao Max Maxić, no sada se zove malo drugčije. Tako da će od sada na ovom kanalu izlaziti novi videi. Stavit ću u opisu link, pa ćete moći vidjeti. Dobro, vratimo se na video. Znači, u ovoj igri trebate raditi zadatke u ovome svemirskom brodu. Evo ga, ja sam to sad. Znači, možete biti ili to crewmate ili impostor. A impostori su oni koji možu sabotirati nekoga i može ubijati druge igrače. Evo ga, recimo, imamo tu zadatak koji je veoma lagan. Aha, evo ga, recimo, kada ovako tu žmiga crveno, to znači da je nekakvi bitni, nešto kronično, pa to moramo odmah riješiti. Kroničan zadatak. Evo, netko je već gotov. Evo ga. Idemo sad tu. Čak mi dobro ide. Ok, s tim smo gotovi. Prime Shields. Evo to imamo. Ovako. Evo ga. Spojeno. Sada idemo dalje. O, nešto se desilo. Ovo tu. 97781. Evo ga. Tu imamo sada. Lagano. Ok. No, uglavnom u igri trebate, evo ga vidite, tu je neko umro. I sad mogu to reportat. I onda mi glasamo za onoga ko bi ga mogao ubiti. Ako nećete, ne morate glasati, možete i skipati. To mi je isto, tu dole vam se pojavi, meni nema jer sam već skipao. I dole u kutu, desnome dole vam piše koliko još sekunda traje. Tu još piše 89. Evo ga još samo ovaj zeleni. Dobre, skoro sam ja sletio van. Zašto sam mislio da sam ja? Ok. Znači, opet isip. 1, 1, 3. Ne, 1, 1, 3, 3, 3. 1, 1, 2, zovi doktora. Evo ga. Još samo trebam start reaktor. Ja sad treba znati gdje to je. Malo će vremena trebati dok ja to nađem. Ne! Ja. Bili smo blizu. Probat ću napraviti video sve dok ne budem impostor. I
Evo ga, impostori smo. Mislim da je veća vjerojatnost da će biti crewmate. I možete sabotirati ovako nekoga. Recimo tu kod Electrical kisik, što se nama dešavalo. I tako dalje. Neko je stisnuo gumb. Dakle, neko stisne gumb, znači da se svi moramo naći i glasovati za koga mislimo da je impostor. Kako neki znaju ko je? Onako, skoro pa su svi glasovi za njega. Kako znaju? Nisu možda varali, ha? Mogu da sabotirati nekog. To učinio sam, nisu namjerni. Još 5 sekundi i onda ćemo moći nekoga naći. Evo ga, imamo tu, nema nikoga. A dobro, on je impostor, onda valjda neće iznevjeriti. Da me nisi iznevjerio. Su popravili. Ovo kad se sabotira. Mislim da jesu. Ovo je nekoga već sredao. Nema nikoga. Haha, pogledajte. I to je bilo to za prvi video, ne želim ništa odugovlačit. Pa ono. Kratki video. Za početak. Mislim da je to sasvim ok. Vidimo se u sljedećim videima. Dok.